sesuai kata perimanan terima datang sindualan kada ketong harus sondihon harus sondihon dong kita balut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko irwan sinundaw kadang ketunggo Yesus na sondihon Kosorot ako dinangaantakan Korwon ginaw ilpong sarap Kana katongo haro isondihon Haro sondihon Dong kitang balut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko iran sinundaw kadang ketunggo Yesus na sondihon harong sondihon no kita balut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko iran sinundaw kadang ketunggo Yesus na sondihon ay soko iran sinundaw kadang ketunggo Yesus na sondihon kada ketunggo sondihon di Yesus Sunong kasuabon kumadatid insanan kana umisi sa atakod isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan surga kung sikaw tu kasuabon na bayno kano kaguyahay magisisad isuang da kaisisan dahay da sumambayang iti tu kasuabon miyampay dahay piramutan nagi kawayan dito sanong gisambat asambulo dahat kinangahan dahay. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasuabon kumadati din sanan. Kukuron na tabar. Yun di ba taon-taon to kanad anak ko pagyampay gi. Okay. Puji Tuhan to di kasadop. Naulit-ulit matudihot. Tiramutan dala tirikid dito. Awesome. Gisamdid dondo nga asanong lah. Jadi harapon dat asanong piramutan hinad ako kadaw may dat tinapokay si sandati nga aarubat. Agu na po kaboling kahangan dati ini diteno ay no ano ko tus kopya to harot masalat ako araat bori nga suway mo tigalad ilan naging masalad ara atom aingatan gi ina pay masalad agayo man tadom o ingatan na dati nga ilo nagit sorokoro-korom aarangaw ko pi ilagaday ko po makukuron na nakapul na mati di volume gi nga arangaw nga ndo latingaw magyangar he lad ilo
po tingaw nga may ngay pagompuong ko pakinangan. Alala ko pakinango hala tingaw ki. Okay, tapos na pom ina pa di sodopon di kanihab nga pasaraw dadi dat ay magapil di kasuhabon kanihab. Nga gisam da pukul 7:45 kaulay nagiot latirik kahiti manta da pukul 2 da min susuab. Ina pa dihit pelajaran di kanihab nga tokong aramay mati dari. Di dati norongo ay menguroh tu haroh kasiwatan to kalau boleh jadi dat ay man kui igitad iswang dat video man to ko poposa dat ila di YouTube lah. Okay. Jadi konsi kau dat sokadung na kau insanan mantad dat kapag isisan dati ti. Baino na po nga pelajaran po dati mangigit at ay panambarasan dat panisiwo pangin sa samod teko boras dit mangin sa samod pinimpo pelajaran dati dahil kitab Tesalonika 1 Tesalonika impunan dati mantad pasal 4 ayat 13 gisom dat pada mualu. Hiti na po minoboros 1 Tesalonika 4 ayat 13 tuluh na po hiti nga karikatan dat pinarahingan. Katilambus iyahay na po nga tampinay mada iyahay dot iya kayo na po nga amu kaylo muntok dielo it nang katangkian teko ina pay boras at ay polapokan da hiti nga ina nga patay moido iyo kayo no pam kada kaw dat magihad miagali tulun-tulun dit amu haro lansanon intan na pa dati hiti nga ina pay panambarasan da agayo dahilo nga karay titi kapatayon midupogun tayo ka ampakanat surupo. Okay? Secara keseluruhan intangan no padatid it right ka iti midupogun pagindasihan. Okay? Pagindasihan iti minidupogun iti napatay nakuro. Kadang-kadang haratit antakan da iyati no po nga paimpasih po ki katakan iyati doon no mangumang-umang takan na ditanganak kada po do kayo apatay ako naman kuyo ko omburio kadati ki katapat kapiyad sa kirad sigagad iyati no po nga nampakan at pamamagun dati nampakan na surupo dati paingkuro po di tanganak umbal pumati di tanganak nga mod magindosi tu kosaraw dit it pangigasa-gasa hidadati di lor di antakan dit it painghino to po pisaraw-saraw di tanganak ko tok mahimati siya pangamburyo ka di iya di boras siya di paimiyaw po ka di tanganak ki kada borasan ila tanganak iyati nga modasi to kailat ay nangapatay iminidupogun suway ko ipanorow-sorow boras na patangawlon nga atalaw ko no po ipasaldat ay contohnya ikalabangan tay ka atalaw ko titulundat ay minidupogun katama ko no po korikot ko no po dihirid haramidupogun may kaigit nga adi milad dando lagi tu mangilak to kadilo kamonda corona nga iti na po nga boras ay say mo tidhila kitab iti tampina iti na po nga it boras na tanghawlon dat moy dat kakadagi modasi
agon talaw right ka itulundat in minidupagun may to ko igit may igit boleh jadi imoy pamuay pamurasan it milani kamondat tu uposiri ba iya di kakagandam anda mo dasi nga dati na pod ay pagandasan akon ka pasala mo'y igit akon ka pasali panorsoro nga dati na pod nailaan nakura tu ata ko nagi humarap ato ko lumansan ako makinarahingan kada did ina po hilansanan dati it kamuyan dati dot bontugon ipagandasan dati nga supaya amo dosi mo indo igit kada da irihit pendirian suhang ginawa dati na pala sanon nga okon kay mo igit okon ka iya dihat pangidu dati timodosi nga iyati na po nga nunuh na pod ipamagunan kinarahingan na holansanan dati mantadi dim okon na ko it tulun na midupagunat dati podosi nga nunuh na pod isuang pamagunan nga ato kay podosi adu ya dibo sayra na pod atopot no kasadia de ina po hikapasian no nga ay so na masalad mi pay kinarahingan no podi podosi dati kaguguntalaw ibo di modosi di mo yo nga guntalaw ko matiti yo kayo nga guntalaw iso to kati magyagal to kano po nga may dadatit I will God ino pay podosi dati nga okon kay latulundat ano nga ihino okon korogon nga kinarahingan na hit podosi kapya dati no kagya kitabid di isyo kada ko podosi kumadi tulundit kano mamatay dati nga podosi to kono kinarahingan it okon na po ka milam mamatay dati nga milah nagi dat aiso nanda ka pasyen dati kago okon na ka milah nagi papitang ki aditit ka pasyen okon na ka dondo nga sa gigisam buli jadid ina pa iti pamagunan hali piad irogon na kapatay man tadi perbuatan dirogon na may panampurasi datim accident to ko nakapoing kuro gisambot na halo to ko nga di indo na dondo na dat ina po hit it kanta kanidi nga miyagali kompok na kapasyan dati nga amilom mongompok ki kapasyan dat pingompos okay suway ka kapadasihan dati ilat tumangkihad nga haro nagikaguhot kalangadan dati paingkuroh piadi karay tila ko muna kalangadan nga milad tarimo ento ka na po iswang da kantakan da nununo po kaupusan tay korohian itinumangkiad iri na pom ipay kumandat it panompulangad po to mo dati milad ito ka na milag gulion paingkuroh piya ikamandat kalangadan to mo pwede panumpulangad po milag gulion ang paingkukuro jadi nakuro to iyati na pod antakan na po miyaw paimpasi sang impasi to ko nga apatut na pada nga ina po hit paburuan dati ikaboboyuhan dati iperbuatan dati nga angosonong suway ka ginawah dati datumano di laboras-boras kinarahingan nakura to sumonong to ko do kagumuhan sayra na pakatangkiad to ko iri no asarot tulun iti kosonongan dati sayra haro tumangkiad nga haro tulun na may intong may boboras si ali kaluarga isyo na kapita sanong ka nga sakira na pakapasyan no yung mangumang tulun aulud kumakagumuhan sumap papakamuha mo kawakon o bingudot o bintogod ka pa yung kuro no katulon nga mo kapasyan napatay ka na gitulon idit yun din na pa kaboboyuhan dati pangamon ta ka na gitulon da patay sayra da ato ko hino ina pa'y
kaboboyuhon i boros dati nununa pa pawansayan to ka kumatulon da suway iri na pisaraw-saraw dati dit gisa mo pa sayra iya di makapiyari iya ho piyaki nga hara na pa ino katangkiad no kapag yung balot to ka no pod pira-pira tambalot tok isi iati nga nagidanda di laid ka nga hari nga ano po asan ang itulong gi tok manguruh na mati ka pa si di laid mo mang dati ka yun hari ka purimanan dati yun jadi ay pagangatan ko na po did I will go dati ti dadamot dati dat pempasi may to ko na umbalay dat ina po hit kaboboyuhon dati kaboboroson kaboboyuhon nuno na po nga iri na dahi korohyan na tulun mada to ko sayra ko tang kiad to ko ki sayrad apatay ori ko tot surupo dati nga mada to ko dat pangamon to ko tulun na napatay uy kangamok pin napatay mada to ko itiod di miloh na pohom ikalangadan to ko dat tulun dat timpu dendo ihinap pa yung pasih to ko dendo sayra da ato ko hino ikina pamanahan dati nga alangadan na tulun ay asagap pa dadi di hinaysiyo ka sayra da harot nununa pat acara-acara nga asaraw to ko tulun kana pa tulun tok hina na paday siyo hom haro hiboros di hina na paday siyo ka asagap na dad hinisiyo ka manu tokod hina po hit kotong kiadon dati sebagai pananu da kinarahingan nga it kalisihan tokod tulun karubatan tokod tulun kalangadan toko piya kot hino dahiri nga ina po hit nuno na po pinindalan it kaboboyhon boros-boros dati nga ikumon tokod tulun iyo dadi may to kada kama yo nga modasi hunad itumo nga ba ko sumunod mamusoro kung ako na patihin na buli jadi dat kanagitang ulo na ngam na head ay siya hina buli jadi iya di nga puji Tuhan to sanga daw to kanagidahin nakikiara nga isay da ko lang ada ni diteno gapos lagi nga boleh ka gapos ko say sabi ko say manu to ko dat ihati na po nga sayra na po ato ko hino ihumon to tulun ako na ko ihumon sayrat ihumon aak ito kalangadan to tulun jadi iti tumongkiad nga harohi o kalangadan to ko isay no po kada ako no pangudot tet ako lang adon dat isay molahing dati tanganak sama dat ipet isuang dat pikaruhangan harohi kalangadan dati ki nga paing kukuroh piya tarimon na dati dat ina pay tulun nga ano hino kada dati pologos do ina pay rogon nga mangano kasiwatan dat gisambot ina po hikalangadan no di nga mamirago ko po siyan no itino po kamo no mamirago po siyan okon kamaya na tikaraton iswanggat emosi ikapurimanan no orwol ginawo mila dirogan da suwangan otood go mila dirogan da suwangan jadi iswanggat it asindualan ginawo no orwol ginawo sayrat ko tangkiad sangulun tarimon na dati dat nakatangkya di siya ato ko na po katarimon nakatangkya di siya hirinad ino pa'y rogan nga milam may suwang ga ikapasyan dati iti na po kamundat o tarimoh no ikapasyan dat ikinatangkyadan di siya nga okon ko isa akataadan to ko nga iso no ikantakan kapurimanan dat sayra na po o tarimon nud hini sa sangulun hirinad iyati na po nga miloh dat lumang dat kaposyon pupatilambos to kaposyon atapat na nakatangkiyad na rin mihad kapag isang moramod araha at sumaliwan ano mila gumuli
Iswang na pod. May taka intangay iswang gat Ayub pasal 7. Miagalit guli-guli iti palajar nak iyan din nakumbal ko na Columbus nga ay sala ki. Ay iswang kasiwatan iti nga hondamon ta ka nagi keluarga besar presiden dati Pasar Nelson hingga dat ay tinumengkiadit tina dilo na kalisihan. Miagali na ko piontok iti pelajaran dati untuk dat minsusuab da bay no. Iswang dat Ayub 7. Ayub pasal 7. Odo kolihungay no didinggo di Ayub. Ayub 7. Ayat 7. Alumi si matitit ayat titid man dati dat trademark ki. Kada na di man da trademark ki serius betul. Milon na pom itit Ayub pasal 7 man dati trademark. Ayub 7 ayat 7. Soroho no dat iti na pakapasyan ko nga miagal na ti pinuhobo. Da lumabos. Iti na pamata ko nga anon da kakitad nun ito sonong. Ino pa itulun dat sumon sa doho anon da kakito. Anon da kakito doho. Dadamot ka dat paingintong doho iho na pa nga ako na hinaw. Ayat 8. Ayat 9. Miagal na latawan da tumagak, lumoyong ka tumagak, paingka nagiti tulun dat nakalintuhon dahil pamagunan dat tulun da napatay, namin bulay kago. Ani siya gumuli dahil walay daw, isiya na pom atutunan di tiyonan daw. Jadi hilo nga aratian na dati paingkukurat ito mangkiad. Jadi paingkukurah takapiad arwo lagi nao ko aupus ko langadon sorohon na dati dat ina pay tulun dat tinumangkiad man ta dahil walay. Ina patay ka Manila. Nagumuli hiri walay. Gumuli piyay siyo iwalay nga katutunom isay. Jadi muntaki na tong kiadan ay so na mila dati boroson nga sabaron to kano po. Sorohon na dati ilat ayatilo. Iati isang impasi. Datimpudon do. Sorohon ni dati. Dat ay iti na po kaposyen dati nga ako namati ka po yung ampus. Ay sana na po tulun nga korikot iti ka mo yan dat apatay. Matay nga ito kumatiti itong Pinay. Soroho do dati. Dadamot ta sang impasi to ko. Iti na timpu dati dat poponsek kapasyan dati. It monopot kapiyo. It atagas kapiyo. Dadamot dati mamuhobo. Milah na po santab na po dit. Setiap inci da kapasyan dati nga minsan mo ka kumakinarahingan. Kapuriman ka na po haray kolomokon harohit apatut ta kumayon dat duso isuang kapasyan dati sikapan no dati mo nang kiadto. Dadamot dati da pay miyaw iti na timpo dati dat I will go to ka kumakinarahingan. Sa kiron na pod iho sa ngulo ni manigup. Apurimanan ko na pod ina pay sigup nga magantabot ay kapasyan ko kumakinarahingan tang kiadan ko ri. Sa kirad iho na po sa ngulo ni house. Kantob na pod apurimanan ko house. Isuang piramutan ko kumakinarahingan tang kiadan ri. Sa kirod iti ka boros-borosan dati, ikano po pensado dati kumakinarahingan, momonsed iyati na po nga karatan da tulun, tangkiadan to kay kaboboywan dati adi. Tu dada mo to po impasi to ko, iti na kasiwatan dati. Dada mo tat isuang po parisahan da SPM. Okay, kita ada masa 1 jam 20 menit. Senjam 20 menit to ko milo momonsed dit sisimbar ngay.
ampakan pa'y senjamom doon pada minit ay sa nakasuwatan dati. Nah, iri nga pa'y susunod at monopot to kangis. Mangis-angis iti nga monopot ti maki. Okay, jadi nukan hilo sorohon na dati dat iti na pinuhobo dati. Kapasyon dati nga miagalat ti pinuhobo. Paingkuro pinuhobo. May ka na papagano saramin. Karadagya saramin na nabalik ko nga. Nalihuan ko minambayat. Adinigitan. May ka na pa di saramin. Kadati. Akita nun na hit. Tumas. Mimbulay. Tumingkad-kad mga bus. Tumagak. Iya tinati kapasyento ko. Katahambay na tilo bo. Katahambay na tumagak. Katahambay. Akirapan no kanati. Tapos iya tinati kapasyento dati ti. Jadi dada mo ta inupay kapasyento dati nga tumahambay ipamagunan. Hiti to kono mumbangan. To kumagumo ti kapalidan dati. Miagali na boras dati di gulo na kura tu timpud dendo nga mamuhoboh to ko po. Boleh jadi dat isuang na pagkaposyon dati nga gumu ni oporlo dati pumbanganon. Iri kakuaan dat tahanon pa kinarahingan na kapatayon to ko. Tu isiyo na milamanahan na kapatayon dati. Isiyo hot papaydo dati, papayzin dati, papabanar dati dat ampakan na kaposyon. Isiyo nagi milang mamusus. Jadi boleh jadi dat iyo na patiham apat na padami sa taon ko, boleh jadi gumui kababayuhan ko aparlo papondaran. Boleh jadi nagi dat pananarwan ta ka pa umuri sila may dat gumu akarangol dat susunod ka kinarahingan. Kabar taubat nga ikaw na pa yung makikinangoduson, boleh jadi nakataubat tadi nga lang makikinangoduson ng ampakan to kana di ko pasyan siya kakinarahingan, boleh jadi mati. Okay? Iri pagit iho na pa sumambayang o pasala tulo na sumakit ngan ko pampayo iri kampay to kana pa rin nga miagalid dit psychology to ko kinarahingan iri mo sumakit siya sambayang ngay dati alingasan na pa siya tumano do karahian no milo no pa siya gunoon na iswang pelayanan ka. Jadi ihati nga sambayang to kana tiad di. Okon na pa ko untuk pelayanan na kagumuan untuk pia pelayanan dati sendiri. Nga songkuro panangku hanabidit tiad di. Jadi ino pa ikamondat psychology kinarahingan iri na rin. Sa kiran miyagal ko contoh lah naritan to ka di KKR di bulan 2 ay iswang dat kaposyan na may karuhang pero taon ay sa po di hatanak di antara na po di sambayang dati psychology kumakinarahingan haron na po tanak ko kinarahingan no patakon ko untuk pelayanan no nga kada na mataburos ki kasambayang ka na po di otopot kapid anuan ka kinarahingan patahakon nunad iswang na pelayanan pasikulan nunad untuk na pelayanan kinarahingan nga doho na papapurimanan ki kinanaruwa do umurat gisambodon do apurimanan ko na po nga sabapid o gumu o perbuatan ko dit akapiyon tokot karohian kinarahingan o man tadi di palagasan pa kinarahingan da pa yung pasih ako mamurimon mongintongom hingga pa'y jawapan SPM bot nasala iri na dahil kita ada masa 30 menit lagi kadisigo ki gulian nunan dahil sisimbar no di mangintong nomor 1 pemusarahan pondom topatila simbar ho di kamu makada paniru ki maniru na di akan kaya di kapasyan rohani dati iati na mo ti popombangan kada to kana pamusarod ikaruhang kada na pamusarod itanganak pombangan dati tulun bagya mumbangan akon ko raga ki akon kay bula iswang na kapasyan dati nga iati na mumbangan jadi pagangatan ko di kapiya bayan at imonopot kapiya ki
Nuno pay ralan ko posiyon dati. Ako piyon to ko boros kinorohingan. Mahito ka na kama, I will go. Boleh jadi suap, iyo ko iyo apatay. Boleh jadi iyo ho. Ato ko insalaw ni rin. Pilio ko pangaran. Boleh jadi Elder Edson. Dondo mongumini siya. Ako muti ka sumpah ko ti Elder. Sigo game isi arangahan dati dahin no. Boleh jadi dot Elder gokin ko bo. Suab ahin no. Boleh jadi. Boleh jadi di you ninalina dere. Boleh jadi libit di menomboros sa dusun ministry. Boleh jadi. Isa di na kayo lo. Menampura sihok mo titingaw mo pati mah. Boleh jadi misek matio. Tugis benarin. Kada mangumindi nga oray tanangaran. Jadi tok mahita ka na makapi. Okay. Nuno na pa'y kapurimanan dati dat miya galit ato ko alayak do salamatan. Mahita ko na tong kiaday. Usahawo to ko no. Sekiran nuka kita bide ko kita na dila mata do digi. Ina na pa mata nut mangimbayat dia ungkudan na ina mata nuka. Asan ang nid ay sa mata nu kasuang gasuruga ko miyampay hino gadua na mata nu nga hilan na raka ko ngayon nuka. Sakira na pod iti kabang asarod house man nagidun songo okay? Sanongid ay sa kabang ko kikabang ko nga hilon na raka ko ngayon. Kada ko tagad gi. Mano ako no po hino nga kalangadan ko ti piampayan dati iri dai man ko di ba. Okay? Yo kayo ka daw nga asaro ko mintong asaro ko kita kundo komen ako okay? Ako no po hino opuri manan ko kay conto ang atay na kamada ko hi Chigu Justin Lohok ko ako mo tidi ko kita siya dito komen. Ihumo na ko ihumo isiyo okay? Conto lah isa conto ako di ko kita siya. Jadi iyo kayo da semua no nga tok aiso na matidi ha dusun ministry ka aiso na di pongkot bah dati mo nikid ko swabon ka doho no pakorehano iya di ako dad ihumon do ko kago iyo kadaw nga ako no pakakita do kayo EPI left group magado na di left group o ba na EPI left group nga hari ginaw ko kawaya na dito pelajaran dat iswanggat iti kapatayon gi yoti nakanta ti sera no pod harat miduk pagun har ampakan kaposiyon left group no kata soro ko yo kayo hi left group doha na matid soro gi yo dingay no to koy yoti nakanta ti pamagunan itin yati no potim isa o group WhatsApp pamagunan left group ko no po tanda da napatay na sakirod ti pamagunan ngayon na po na live group po WhatsApp ay pa napatay rin mo. Kadang-kadang got no panuot handphone da ang sakto mo gya hi WhatsApp do ko okay. Okay. Jadi cogan kata ko trademark no po dati. Kaposiyan dati miagal no ti pinuhobo. Tumalib. Timpunan naging oruhay na di pukulanam okay? Pabuli ka di sambo jam 8 na ba mo gabi di kanihab. Okay. Pati lambusa dati iswang dot 1 Tesalonika 4 ayat 14. Tu sekira na pod iyati na pa nga atumbayaan dat Yesus na pa nga napatay no na tungag kago at tumbayaan to kanogi dot ino pa itulun dot tinumangkiad iswanggat Tuhan Yesus timungon da kinarahingan miampay daw. Amen. Sorohon na dati inong kadila. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah
bersama-sama dengan dia. Oke, selamat bekerja kumaraja gitu. Ya kung mogonsok ko na po, mangingimuha, manampakay ko. Daraib. Oke. Nakuro to magang ato ko dati dada mo to kapaimpasi. Ino pa'y kapuasyon dati, nga pombangan nun dati isuanggat po nanudan ko makinorohingan. Nukad hilo. Katumbayaan dati ino pa'y tulun na nga patay isuang gabora sa kinorohingan. Timungon da kinorohingan, miyampay di siyo. Ilo na dalaman dati lo. Iri pagi magangat ako pombanganan na dati tisam iyo nga akon kay sa kasalahan ko ti ogumo ido sala ti ogumo ido sala ko iyo ko isuang go boros ko nga ogumo na sala ko. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran kan di kitab Amsal. Ogumo boros ko, ogumo na sala ko. Jadi ko magangat ako tim ay sa doh sala. Magangat ako pagi mga kapuriman ko daharo dohod kasilapan haro dosa ko sebagai tulun. Iya ta kano po iti na doh ta saraw gi. Kada ko di live group WhatsApp panamon-tamon ko mati da coding. Napano na di gadua higo group WhatsApp ay pengkura diri. Momonsay ta ka di group katalo ko pengkura. Oke. Jadi nakura tu pagyangatan po dati nga poponsoy ito ko kaposian dati it kumuan dati alayak kiti kaposian dati salamaton tu tungagon to kono po timungon to kod mihampay do kinorohingan iri na dahit anda dan dadan to ko mada ako hot timungon ako nga mihampay di rogon. Isa di manuk timungon mempay rogon. Mada to kay timungon do mempay di rogon nga ino pay kaboboyuhon dati dondo. O so onong no kay rogon. Mada to kay do mempay di rogon nga ino pay kaboboyuhon dati nga o so onong no ko mempay. O so onong no kay rogon dondo. Kada to ko dati ditong Pinay. Miloh na pom ino po hit man dati nga ino po day kaboboyuhon dati o so onong no koy rogon nga arara at takuri kay malaikat. Ay sa mati malaikat ta arat ki ikamon kuno pa nga yung malaikat ta kinorohingan mo miloh na po arara at takupo ko yung malaikat yun di kamon kuno pa di nga yati na pagyati sebagai tulun bobos to kapia pupumbangan ke posiyon at ako yung nakalit tila malaikat kinarahingan mo nakadusok to kabagyati bobos to ko no nga hahara kasari bohiton ay manguro inapahit man to kadilo nga korikot mumbal monotos ire koratuon aratu to kanong pati atau kay mila aratu sebagai sangulo na tulun yang normal aratu to kay monotos kapyo makan gi losan kay kasari suab umbal pagi makan to dondo makan kasuabon obian na dangadaw obian na sodopon obian na kasuabon da suab pero nagijamom loson iya diharataso dila suab tulun to kana po hara na po karatuan dati nga ino po penting gahiti mono tas kasari to ko dat min samok makinarahingan amen iri jadi ino po tulun dat ay timungon da kinarahingan borasan da dati kompom nila salamat kompom pasti otopot kapyo. Memang asalamat na itulun di. Ayat kapadam 5. Itino po nga paborosan dahay kumado kayo miyampay da boros sa kinarahingan
ihati na pa isang imiyaw, sang impasi, it hino pa kasarid antakan da korikatan da kinarahingan da kumoinduo, kedatangan Tuhan, nga ato ko monogulo diolo dit nakopagulo. Ato ko monogulo diolo di nangapatay do gulo. Jadi ilo na po nung katangkiad do dondo. So kiro no po, o manuh to ko da. Da ino pa ikoposien dilo nga miyang pa kinarahingan asalamat dilo. Sira na po korikatan da kinarahingan kumoinduo. Nga ato ko ikopagulo dilo. Kada di borasad iati na po ipaimpasih dagi sa makarikatan da ko kumoinduo. Nga, oh, katahuri nandala nga patay lo ka. Ay say kamondat ang pangkat. Daantakan lo karikatan na kinarahingan da kumoinduo. Nukad hilo, ayat hapodamonom. Tu, antakan na pod, pakita na ni tanda, iri na pod di nga, sayra na pod ino po wayoon dat malaikat mo boros borsaro mo boros matulog itu unian da kinarahingan manguni kinarahingan sendiri lumintuhun mantad hilo suruga yolo na po napatay isuang dat Kristus nga katungag ako pagulo. Jadi haradidit iti duh katungagan. Kumoiso isay na pohit o tungag iti kumoinsan konfom salamat. Ilo na da ahawon datil lo. Isuangat sang imiyaw to ko pumbanganon na dati ko posian dati kumakinarahingan. Sayra na pod apatay to ko. Tungagon to ko kebangkitan yang pertama. Saro ko ditit miagal ko. Okay. Bantuan corona. Okay. Bantuan corona. 300 ringgit. Isay da ko anak ano. Iyan lo. To ka naman ti maganda katungagan da kago. Intay to ka ikaw nga. Nakano to ko. 300. Eh? Uho to kay tiso nga nakano 300. Uho tay tiso nga nakano 300. Uho tay tiso nga anakano. Iati no po isang impasid antakan dat korikoton da kinarahingan gi. Anda do to ko nga contoh lah. Ako ina kay lumpay kukura nga borasan to kad may gali di lagi. O nga ito kano di dilok kalabangan. Contoh, kapagalan no. Tungag itiso. Tungag, umpama la, bantuan 300 ki. Tungag, nakano bantuan. Lobong ko tiso, tungag. Lobong tiso, tungag. Piandad to ko di tiso, tumungag. Kano kaya bantuan? Kano 300? Kano itiso? Kano? Nakano itiso? Iri na hit. Tungag di kebangkitan yang pertama. Lebih kurang iya diri. Di bantuan di bagi. Milo na padam kano nga na padari YB. O kon ka pili-pilian na tulun. Iya galdan la kapatayan to adil ki. Matay ngay na patulun. O buli dadi cuma di YB. Yang berdosa iba tiba. Isay na po yung nakano apangkat mo. Apangkat mo ti nakano di elda. Iyahay na po iaang apangkat nakano. Maminsuho, dito nga YB. Nga iya di daman to ko. Manuh to ko dat ino po isang impasi. Menjadi saksi. Do pa yung kukura to ko tinumungag man tadalobong. Kopi ruba nandagi pintong tiano mo tidit tumungag ka. Inday tinumungag nga korong akong ngarahan ko na pangalinohaw ka. karamay.
Isay na pa'y atungagi kebangkitan kedua. Irini taburus sila ka. Ino pa'y tungagan da kumoinsan ilo na hinapili dat miyampay da kinorohingan. Ilo na nga salamat. Iyati no batim ay sa common dat purgatory. Ay sa siksawan pod mangidu idi dusa-dusa ay so. Salamat. Amu kodop kasari. Sayra na pod angkat nun dahi tangulun ina nga salamat. Paingkukuron dahi sanging ngadop. Ina pa'y tulun-tulun dat ay sangimiyaw da salamat ki. Apatay nga antakanid di. Irin nanday komondat millennium. Ay sa karuhang girogon ay sa tulun. Nangapatay nga tulun. Jadi puji Tuhan to target to kano po I will go to ko. Iyati na po nga hilok ka to nga gandit kumuiso. Puji Tuhan to nanuan to ko paluang. So alan bocor SPM. Dat iyati na po nga nanuan da paluang, nanuan da timpo, da mamili. Da miloh to ko mamili ilo katungagan da kumuinsan. Amen. Milo. Paingkurat ako mamili. Dondoh na timpo, sanging miyaw tako, sanging pasi mamuhobo. Iti na timpo dati dat monopot tako, mamili tako lo katungagan da kumuiso. Iyon na matim ako'y magakon dat kanda dilo karikatan na kinorangan kumuin duo. Ako'y magakon. Nga iyang pasti. Pasti na do kandad tako let kapatayon. Pasti. Kematian itu pasti. Jadi milo nanuan tako kinorangan do peluang milo memilih. Pemilih kau nulet ketungagan do kumuiso. Paingkurah tako memilih. Milah takot popombangan ako po siya dati datimpo dondo. Apatay ito kenapa? Tunghagon to ko ilo kebangkitan ako mo iso. Jadi puji Tuhan to sangin miyaw to ko. Haro po kasari peluang dati do memilih hingga ketungagan do pilihan dati. Isay no po do ko yung memilih do ketungagan kumain duo. Tiwas no. Daun do korohian. 100% jaminan damilah tako memilih katungagan nok mo iso. 100%. Pilihan no pom hitilongan dati. Memilih tako kebangkitan da mo iso, kebangkitan ko mo duo. Jadi yo kadaw hali piat tulun ako ti. O gumuidus ako nga kakun ako katama ako manahak jaminan 100% milah tako da memilih ilo kebangkitan kumiso. Nakuro. Kano po loho di ayat 14. Isay no po'y paimpasim miyampay da kinorohingan. Iyolo na timungon dit kebangkitan kumiso. Jadi kano, I will go to ko. May ino po kapatayon dati kinorohingan na sangano. O tungag to ko kinorohingan na sangano. Bah, anaro. Minto mo di dam, oy. Andi susah agayo dam, gitu. Ayat memporok di nga sa uni-uni na di manuhot tumingkad. Katalib na pun dahit ang tungagit na pili da kinorohingan, tulun-tulun da kinorohingan. Iyati na panday isang impasi, iyati isang imiyaw da antakan nila, ihino pakasari, ay sa double standard dati itong binay. Ay sa double standard dati do hilo. Di borosanat iyo ko isang impasi, pagugulo ka, ay sa tirdi. Nga, takay ilanong paingkura ka pilo bo. Nga, sa takati o kito dati do hilo, tinulis sa ilo kitab, no ka. Katalib na pa rin iyati na pa isang impasi ihino pa kasari nga angkatan to ko miyampay diolo nukad hilo dalam awan rumamit ta kinorohingan dohiti mau daw tok aramay mo ti mau daw
Isay do ko kumbalo mo daw ay so taydon. Sedangkan dat itanganak ki may nadhilad dumo. Haranday wakaw he rinuluhon nga na putulo. Ngoy nundo lantay di. Tumawas hilo do kaguli kago. Iya di naging nga aramay no. Lobi podid ay sa tigiton. Ay mau daw. Tokay aramay til mo daw eh. Haro nagilantay don dati aramayan to ko no. Lobi podid ay sa lantay don mau daw. Harlo ayunan do di gua sa rambutan. Wan saya kuno kan nihabot ay di ataranan letang anak na putut tiri mo. Wan saya kuno gi. Kiso nagyampir tanganak mo gisoliol. Pukul 12 pitanga tuong magipakat-pakat to may ayun. Aramayan nilat mayon-ayon. Timpo na kuno patit kiki ara kaswaban di bay no. Tungagay tanak ko minay ayun. Sembalangas-balangas sa di ledended. Ay so na matudi ho pike-pila. Ay ngon di lo puro. Mayun di ledendo. Orohyan nila mayon-ayon. Ihati. Orohyan to kay lumaw daw. Isay di ta aramayan lumaw daw. Ay so. Ay say narita na mamutalad. Nga mau daw. Diangkat bersama-sama. Ya galadit tombologot manaw pa naman to ko ugaday nga mimpu nagid minsawati oy aramay. Intan no po'y helikopter. Tumolong unday tangki susi helikopter ki. Paing kukurad minsawat. Mamiran rula na minsawat oy. Kokito to ko nagid di helikopter minsawat aramayan to ko no. Songkura di karamayan dat ihati minsawat ki. Tokoy ilo da nga kalangad no sorohon no gidati nga atok minsawat to ko miampay to ko di karuhang itanganak imolohing hinongay to ko minsawat may rapo da pinorohingan hatay iri no kakuan dat iati satu keluarga no kuratu monotos to ko no dat meminsuhud ikaruhang itanganak ikeluarga dati nga paintanud di boras sa kinarahingan nakuro ino pa'y kalangadan dati sa irakari kata kinarahingan da sumano hinay karuhang no hinoko hinay tanak ay sa ni monguhotat hingga di boliyo ka oto-od do hinongay. Jadi siyaw na kayo hit mungkin dat sa sangulon ko patuman do boras kinarahingan. Kadang-kadang iya tito ka nati sebagai tulun isuang ka keluarga dati. Harohit tumangkiad man tada katumbayaan. Hari tumangkiad man tada pananudan kumakinarahingan. Na dati milok kuroyan. Iri na pod kaduhong ka na pod iri hipilian dila kuren po. Hitip pamagunan no katangkiad nila di boras kinarahingan ampay ka dati karikatan no pakinarahingan ako na hinamyampay diha ka doho no pa pamuhandaman di kitang Pinay haran na pa karuhang tanak tampinay no tumangkiad mantad kebenaran kada no sorohon man tadig saguluanan no nagit pamusarahan ti pamagunan karikatan no pakinarahingan ako na maghihum diha kanto. Iya di man tiga piya dahot tasaraw ke. Tumangkiad na pa'y tanak no mantad kebenaran. Minting ubas mantad ko no gi dodondo. Korikotan no pakinarahingan ako maghihum bisyo. Tumangkiad na pa kebenaran ni karuhang no. Pinting ubasan mantad no gi dondo. Korikotan no pakinarahingan ako no maghihum bisyo. Tapatan ko mati boras ko ti mirakir ako kupiyagi. Tumangkiad ka no pad isuang kebenaran sunudan mi karuhang no. Karikatan no pakinarahingan kada ko no paghihum do. Iat ti doh korohian kanto. De tapat gat tulo gi.
Korikot to po kinarahingan da sumuano, ina nga patay tungagon. At tungag no po yelo, magyampay to ko nagitain sanan da sa pamagunan da minsawat. Jadi tumangkiad ka no pamantad kebenaran, sunudan man tadi karuhang no. Korikotan no po kinarahingan do kumain duo, kada ako na do ko ihumo kanta. Ay sa piabora society digi, iyo kayo sebagai karuhang, imonot sa tumaat isu ang kebenaran, sa guluanan man tado ko. Korikotan no po kinarahingan nga, ada no po gihumbisyo. Tok serius batul di kami bayan nga serius mo tigalo monopod pengkuro asadih ta kapod antakan di no padi kasadihan iri na pilihan di siya dondo no matid asadih to ko antakan do paimpasi to ko paimpasi keluarga dati tumongkiad do po dondo to ko no monota sa sumodi tumangki ada pa isang matad kebenaran pagihadan dati miagala di magihad to kan napatay siya napatay na bagay siya dito de saya rakorikotan na kinarahan kumain dua ani siya hina pagihadan to kan nagisiyad dan do ko magihad antakan di nga bagid iyo ho okay? Aiso na yung magihad magihum antakan ini bagid iyo ho lah tood ngay tulon so kalip mata simbanan to ko aiso no di mihad aiso na kapatayon no kuro to magihad dondo to ko no pempasi to ko tipo magunan magihad to ko ditong pinay ngay dati kotong kiad man tado ko tumbayaan daw dondo sekira na pumanto kay dong pamagunan mada to ko do inopay kataadan da antakan di nga ompuang itit magihumbot hinggo di ko ka dondohom ailan to ko no sangi miyaw to ko no po tulun to ko pia kaylo to ko manilad asalamati siya kaamo ihati pia tulun sa pitulun secara luaran ailan na dati manilay da asalamati siya kaamo yang tersembunyi dan kinarahingan at urusan. Okay? Jadi ipason ko haran na pait sakirat iati tumangkiad mantad da kebenaran. Iati dan na pom 362 orang ihiti device ko. Sunudan ko yako tumangkiad kaun po mantad kebenaran. Sunudan man tadi karuhang itanganak. Korikotan po kinarahan kumain dua kada ako do kau ihumo. Iri na pilihan no. Jadi tumangkiad no po mantado kebenaran i ahli keluarga dati dondoh to kono pagihadan gi sambi miagal di minidu pagun siya tu kompom no mati sera korikatan no kinarahan kumain dua isay tumangkiad no mantado ketumbayan do dondo kompom bot tungagon no kadhilo ino pay tungagon inahit napatay isuangot Yesus Kristus. Ulang ako tigago. Yo nga bayan ako nagid iyo tikut bahay ako ikumbala iyo ti. Nukan hila. Ayat 14. Malayuan ko palagi. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Apa tayo kenapa isuang gaboros sa kinorohingan? Confirm. Ihati na pangatungagan. Confirm na dilo. Mereka yang mati di dalam Kristus. Halipiad iti na pakapatayan nga misteri. Dondoh minitogod ko. Tino kapatay siya. Ino po hit misteri dahilo. Ato ko na kayo loham isuang nga timpu do kalimpupuson haro portobatan ni siya. Hilo na lo misteri hilo. Jadi montakit na katangkiad naman tadati ino ko pagulo. Sa kirah piad ino pa'y kapasyon di siya nga nauruan na dong pamagunan. Ino pa'y harapan dati, ino pa'y lansanon dati.
antakan da kinompokon da kaposien desyo harohi misteri isuang da kaposien daw hari timpu desyo dat pinapatahaki kaposien daw kumakin rohingan. Jadi haro pakasari harapan tumongkiad piak mantada kebenaran it tompinai koruhang tanganak dati dondo no kembali siya no korongo pasal kebenaran ino padai harapan dati nga harohi misteri isuang da kaposien daw kotong kia disio kapatay harapan padati nga harohi misteri isuang da kaposien daw ino pay misteri hidi ita oilan nga haro pertobatan terakhir daw iati no pasang impasi kada takono momok kidit misteri isay to ko di momok ki misteri harati okon ko misteri ngadi misteri dus harati okon ko misteri iti naman to ko kada no ngoy harapi misteri no pom apoy lanom haro kamo apoy lanom anu toko kamo misteri kapag mga ilanom anu kamo jadi ia misteri iti no dondo sangi miaw toko mila toko mumbangan isuang kaposien dati jadi hali piat tumongkiad hari na katangkiad ipangin sasamod kudo kayo lagi hari na kapagulo tinumongkiad harohi dondo dat pempasi pengamonong kiad mantado kebenaran ino pa itin sasamod dati nga haro dati kamanda misteri boleh jadi anak kawaya di kaman hujan air contohnya nga haro dati kamanda misteri isuang kaposien dilo antakan dat na kong kodom yelo piro-piro minit pay miyaw pakasari pemusarahan hirih na pinopolom busisyo dat susunod daw makiampun isuang kaposien daw kumakinorohingan amin nga kada to kono pumokilo misteri don iti na pa kaposien dati dondo okon ko misteri iti naman dati silap sikit da ato ko di kanu di paluang ga misteri ki di masa kecederaan silap sikit tok monopoti madiasi 65 balas semati ki ayat 17 ayat terakhir ayat 18 manta didi si siwoho takona songulun mantad da isuay miampai boros-boros iti nga siyaw do ko to kita ko di har nagidi mihad icon diti no moni siwo ko nagiti ho mihad ko nagidi si siyohon ko niga ko mihad ko nagidi jadi nung kadihilo iati isong impasid isuang da boros kinorohingan i nakarati tokod paingkukura ti tulun dot confirm da salamatan kinorohingan may tokod na si siwoho yolo haran na pamidupagon nung kadati nuhi kotbah da Columbus dati sayra na po korikoton da kinorohingan kumain duo salamaton ni silo ka nasorohan na dati sebagai pongkot bagi jujur ihon na po idondo nga ino pa idigulong katama ako ito di nga dondo no po ako katama da pokot batir di isay ko di mangilad asalamati siya kamo kada kau nakasusa sayra korikoton da kinorangan kumain duo salamatan ni siya isay ko mo boros sa tirdi koy nakud asalamati tulun kamu nakura tu berkhotbah kanu podit penghiburan kada kau nakotong korikoton na pakinarahin kumain duo salamatan ni siya ka kinarahingan ko may paboros tirdi sedangkan sangimpasi atau kay lo asalamat kamu dahulu nagidid inapatay ngano kumayan asalamat kumain duo okay? Jadi secara pribadi iho lah Norotian ku di dondo aku kata mau boros set korikoton apa kumain dua salamatan ni siyo isay toko mau ngilad asalamat siya kamu keposian padati sendiri atau kay lo asalamat toko kamu dahulu nagidi may kapapakasalamat toko kan gitu jadi may toko no
Undi to kono po sebagai manahak penghiburan kada to ko po boroset salamaton ni siyo ka. Okon ko kinorohingan to ti. Sokiro ki. Sigog kay korikatan kumuin duo ana salamati tulun. Nu kadi tulun-tulun na nu barasay. Asalamati siyo amu idi ka. Asalamati siyo kanudi ka. Tok ilo mati kasilapan dati. Iyo ho. Itongo mo sitar dahi tisuang. Itongo elda. Iisay no pa yung manahak kata-kata panghiburan. Kada to kono po boroset. Korikatan no pa kinarangan kumain duo. Kada ko kasusa. Salamaton ni silo. Tungagon koruba to ko siyo. Isay to ko di may pangilatid eh. Jadi iyo ho ako na di kotbatir di bay no. Naratian ko na di lo. Isayo ko mangilo. Asalamati siyo. Ino pa'y mangilad, asalamat ka amo isa sang ulod, ihati no. Kada to o ngay pangilawokon. Ilaan to ko no dati ko po siyon. Kumpom to ko tungagan no kumainsan no karikatan dat kinaringan no kaagok hamo. Kada po o ngay salamat to wokon. Ihati. Kumpom to ko natin, asalamat. Jadi to ko mo nasihati mataraat kumad ang masitar ipong kotbah ngay. Sakiran nung kadhila. Nakura to palambusan. Ina pa'y palambusan dati. Nga kada dati borosan asalamati siyo. Akon kayri. Kana pagadhilo lagi. Isay na pa'y apatay isuang ni kinarahingan. Tungagan na karikatan ni kinarahingan kago. Iri. Nga kada na dati nga borosa it minidupagun. Kada kasusad asalamati siya lo ka. Isa ito ka di may pangilatid. Ina pa'y hiti, binaras na isay na pa'y minidupagun iswang kinarahingan salamaton. At tapat na gid akitay dati pa'y kukura kababayuhan da iswang isyad ianta ka na pa'y pasi. Nga ato ka kailam nunuswang ginawa ditulong gi. Jadi ay umbalan to ka no. Iyo nga makimapo ko dit kombolutan na nombalan ko minanahak ko kotba pelajaran dan kada kau nakasusa korikotan na pakinorahan kan do pasti do koruba ko siya salamaton ka siya do ko di kombal ko nakotbahan dito di naratihan ko sendiri isaya ko di may pangkotbat di kaposian ko sendiri nga apa ni ko 100% at miyan to kinarahingan. Bah, jadi tok haro mo tidak adilo. Nga ruhaindit 6,5 pahilon tak padi ti pelajaran na bay lagi. Kaun si kau kumakin na pagyampayan dati. Sayra na padi iya tinga iho ngalang adon ni miyampay doko. Iyo ko ngalang adon ni mungkin ang pelajaran ki. Kada to kasusa tu tada udah suab hara kasaripian dadan dadatid iswang do pagyampayan. Tapat kapiyam hara na day page to limited gati Facebook bo haray page nga pwede mumbangan ko piyo. Harapon dat suab na pam hilot ako na page may dat gumo itambalot dati kasuang. Siyaw edit labid 400 orang ako pa di asimbarit nuda ko di friend request to popintamon ko di it ali group nga da it nuri di friend at Facebook nga moda si ako kumaus daharo katam jadi namila kuren lah kay montok dot grup WhatsApp na penuh na grup 12 257 kali 2 pira dire 4 11 514 ya. Jadi haro na gidahit
mengungkap to kay kanto Telegram itu nga secara pribadi aku minat te Telegram. WhatsApp no karohyan ko ringkas gari i Telegram agayo nagimuatan nga no basanan di WhatsApp na 504 nakangamitik ko ba no hoy. Okay, jadi kung si kau udah kinapagyampayan dati kano miyampay to ka di sa di kauntsikahan production dat insan po do kaswabon na bay na haro na di sambayang nga panutup dati bay na to ay sa di warning kung si kau panghupan do ko ay tokoy topot kapiyam kadi malayo saya tidak menyangka yudi kapiyam sukungan do ko ino po expectation ko digi mimbala nga so kuno tomod nga ako nakasangka dat yudi kapiyam sukungan ako kumad keke aromin susuabit ti gisambot ay so na di istilah dat ay so na di istilah habis kota nga tiada elektrik kaya ay di milo kurang tiada elektrik iri po masalah takot kung sikaw da panguhupan na kayo ako na ka panguhupan na kayo dat maya dat top up nga maya na gid ay kausinan itino po diya nga iti akon ko doho iyo kayo nga isang anulo iyo na po pinaponsay no sangano na po nga iyo kayo iti laptop po gunaon ko akon ko doho iyo kayo sangano iti microphone akon ko doho ti iyo kayo sangano doho ino po iyo sangano iti no boras kanununuay ngay na po mantad sa kadung ay so idohod pinasaluan do kayo ngay na po jadi kung sikaw dit pangupan do kayo sambungan parikatan anam setengah lagi harapan ko na pagi mumulok padati bo may dad iti na po harapan nga ay ano ko pa pati lambos ay agang ako dito tanak ko may ko pa wani nga lagi ay kakinsil dila tanak arat tadi nunga ngaran di siyo ay nga kuren pod mamigang awgi lagi ke ina po hi harapan ko cita-cita lansanan ko nga iswang dat dusun ministry dia no kaulay no matidi Cigu Justin gi ompay miyaw po ba Cigu Justin gi ina po lansanan ko iswang nga dusun ministry insanta daw do sumano nga haro ko piya kay si sandati ikamoyon dat imilam manghup dat tulun kagumuan tidak mustahil dat boleh jadi insanta daw kadaftar ngay kay si sandati dusun ministry kadaftar na po gumu email dati pendalanan iti nagibagya tujuan takot tibo milan na po iyati ito nga dusun iti na kay si sandati ay anaruh dadi man uputan to kakago lagi okay jadi kung sikaw da sa kadung na kao nakura to aluning-luning nga turas ko harala lampung kat pinatahakit tambalot ngay la jadi ila di kakuaan dat aluning-luning di turas ki anaaw yo kayo nga tadonit di iti handphone dugunaon ko paborosan ko la 1,100 akon ko dohot tusin mantado pangupan do kayo 1,100 nga lumaso imadi ya di mo kiganti po dilod ay bateri nga sa 510 matulod diham kabagal nakapiyo 2 jamom ay
Ay. Bah tadi di hom miampay to ka ditong pinay masmil tino magiampay to kan iswang dat sambayang. Kasihan di ko pila tanak di may presensya sa maday ya. Rara. Luan. Arat tadi turun. Oke kak. Bahila kami. Hai, mihad begini sih yo. Kamu tuh mihad kak. Magsusuai katapurimanan Torima datang sendirian Kada ketongo harus sondihon Harus sondihon Nong kita balut Yesus kesasarit korong memoduli Ay soko iran Sinundaw kadang ketoro Yesus nasondihon Kon ke tanah putih tanah kita kaku. Tengok kayak begini intan Masuk teko sumber tengok tuh lah ketawa biasanya Kosorot ako dinangantakan Koron ginaw itong sarap Kana katongo haro isondihon Haro sondihon Dong kita balut Yesus kasasarit korong memoduli Ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus nasondihon Harong sondihon Dong kita balut Yesus kasasarit korong memoduli tanah Ay kita soko kaku iran sinundaw kadang kotongo Yesus nasondihon Ay soko iran Oke kanau misis atau kad iswang na sambayang Kinorahingan iswang kerjaan surga konsikaw da kasuaban da bayna insan po da nakapagiampayahay maya di kabaktian da kasuabon konsikaw da pangupan no ginapampayan no dahay di tadaw da bayno mayne hay ahako iswang da kapasuyan dahay da timpu diti tu harap po kasiwatan dahay moy da kanwi hay papatuno dan bupoy sa mga kapasuyan dahay kumadia kasuabon iti sumambayang ko naging mantada o insana ni makikinongaw may dat ilo kadaw nga magisiso ihay di iswang dat paisisan da sambayang inapay karahian dahay nga insan tadaw da sumano kapag iruba kami hampay otoon hampay diha ino kami hampay dahay di iswang pagindalanan ng pasin da bayno ang punano do sa dahay iti na sambayang dahay iswang ngaran ni Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw na kinapagyampayan natin, na ba di sila mihad nga? Iya. Iya lang, namati ka man na munong nga paintungaw di. Paintungaw di lagi. Inakaw po, kapirubat ako, may suswab na tadaw na swab.